مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على كل جيران وجدنا معجر لمقلد الجدل أهبت الريح من قريب كاذبة وأومض البرق في ظلمة النظام فماذا لك إن كنت وما لقلبك إن كنت استبيك أيحسب الصعب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنقرب لولا ولم ترك دمعا على قليل ولا يا سري موسى على نبي والأسر فحقدني أصحابي صحابي إني أتمنت نسيحا شيبي علي والشيب أفعل في نصحنا لطهري فإن أمرتي بصالحا mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita bersama Nabi Maulana Muhammad, dapat memandang wajah Nabi Maulana Muhammad, dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak dipisahkan oleh Nabi Maulana Muhammad. Faqulu jami'un ya Allah 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 ya Allah. Minta kepada Allah SWT, panggil nama Tuhanmu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim mewakili
InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan insyaAllah wasilah beliau-beliau panitia penyelenggara Maulid ini kita mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamir. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا